Maya payabak po kekongan. Kaniting banal a kapag masusyan, iabe tala po karing katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan dari Zardas and Luz Medina and family, Jaime and Adena David and family, Kian Francis Basa, Elis Sofia Basa, Ivan Vince Ilagan, Dan Alderete and family, Raymond Dale Ibarra, Socorro Tiksay, Patricia Medina Foronda, Lori Jimenez and family, Irene Legutan and family, George and Thelma Lintag and family, Rebecca Erese and family, Generosa Canlas and family, Linda Viray and family, Ronald and Christine Marie Alderete and family, Armando Rex Michael Salvador and family. Paraking aldo ng kebaitan di Loela Angeles, Loela Medina Angeles, Ronel Paynor, Danilo Galang. Paraking espesyal ay intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Ria Faye and family, Daryl Christian and Marie Danica, Camille Angelica Nuki, Christian Lee Canlas, Robert Alderete, Jonel Pamintuan, Liza, Kate, and Ram. Paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Father Raul de los Santos, Remigio Pangan, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Maricon Macadangdang, Ronnie Reyes, Perry Dayrit, Xavier Ethan Miranda, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Irene Otencio, Marita Soto, Rainiel Pineda, Clifford Ray Umali, Librada Agustin, Jennifer Lianzana, Edith Javier, Josephine Palafox, Emeline and Takaw Inove, Emiliano Tabud, Luz Co, Rudy Malyari, Jerwin Uliege, Shintaro Mariel Salas, Cherry Basa, Abelardo Basa Jr., Arcilia Basa and family, at ding sablang kapatad na masakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Paraking pamanantabi at proteksyon ng Banalay Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. and Amelia Julian, pamilya ng Bert and Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Socorro Tiksay, at paraking alanganggang kapainawan daring kapatad tamong mayang unabye, di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla and Olga, Mario, Arsenia, Siriaco and Rodolfo, Emiliano and Nieves, Jose, Trina and Perla, Benedicto and Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Juliet, Leticia, Josephine, RJ, Edgardo and Martina, Remedios, Oscar, Estrella, William, Marco, Diosdado, Ian, DJ and Richard Jules, Agaton and Consolacion, Gloria, Oliva, Gonzalo, Marciano and Karina, Virginia and Floreno, Hermana, Francisca, Milagros, Randy, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang alanang makaganakaparela, at ding sablang mete uli ng pandemic. At makanyan mo naman,
para king kaligtasan ning balang metong at king kaligtasan da rin kay katamong frontliners laban king COVID-19.
King lagyo naningig pa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu, Amen. ning grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Itiya, ing tauli ng aldo, ning kaya katamong Easter season. Uling bukas, magbalik tana, ketang miglele, akaraniwan na panahon. Hausen taya naman, iting tauling aldo, ning Easter season, ing Domingo ning Banalay Espiritu, ing Pentecost. Sisyan talangan din kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banala misteryo. Magkumpisal ku, King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, King Diyos, na ginutang. Ing Diyos ang mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sa king biye alananga. Amen. Kristo pakalulu, pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulugin, pakalulu, pakalulu. Ligayaking Diyos, ligayaking Diyos, king mata sa baan mo. Ligayaking Diyos, ligayaking Diyos, king mata sa banwa, kapayapan, karing taong kaluguran, parangala, daka paligayan, daka sasamban daka, parangalan, daka paligayan, daka at sasamban daka, kapayapan, karing taong kaluguran, pupurian daka parangalan, paligayan, at sasamban daka, parangalan, paligayan, at sasamban daka, ligayaking Diyos, ligayaking
king mata sa baanwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos. Manalangin tamo. O Diyos, sa yigpami, bustan mong mangasdan king api at si kanananing banal ay Espiritu. At ipaintulot mong gawa na kesa ng bayong pasibayo. Anti mo gewa na king mumuna ng komunidad da ring sa talasal pantaya. Bustan mong ibayo no ring kaya kaming ugali at biye. Bustan mong pagdala na king kamulog, tula, pangabuklat king metong at metong, at tetagan talakad para king sablang mayapat matulid. Bustan mong pisan metong na kami at tayran painturo keka. Itingan adwan mi kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kang bemot ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Inyang mira singaldo ng kapiestan ning Pentecoste, ding sablang talasal pantaya, makatipon la king metong alugal. Kabudabud, mika alingongo, menibatan kimbanwa, abalamu, biyong ning masikan ay hangin. Kitmane imbale nung nula pakalukluk. Kaybat, nimbalamu, dakal at dilang api, ikit dong mikakalat, ating bala katao, mika atinya kareti. Mikat manlangan king banal ay espiritu. Migmula lang migsalita karing miyayalwang amano, agpangking pigkalub na karela ning espiritu. Ating Hudyo karing Jerusalem kanita, dibotos la menipatan karing miyayalwang bansa ning yato. Inyang dindamda iting alingongo, mitipon-tipon la ring dakal ataw. Mengas danlangan, uling dindamdong migsalita ring apostol, king amaro ng siswan ning balang metong karela. King pangas dandat pangamulala, ngarang sinabi, elangan wari tao Galilea, deting taong magsalitang makanyan, makananong ngeni, itamongan darandaman talang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan. Kaya katamo ating menibatan Parsya, Media at Elam. Atin mo namang menibatan Mesopotamia, Odeya at Cappadocia. Ating menibatan ka rin Ponto at Asya, Phrygia at Pampilya, Ehipto at karing distrito ning Libya, malapit Cyrene. Ding alwa naman kaya katamo, menibatan la Roma, Hudyo ampong paganong mga konberti king Judaismo, ding halwa pa, menibatan la Creta at Arabia. Makanyan man, itamongan darandaman talang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan. Sa salitara, ing makapagmulalang bage, depatan na ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, ing pakibat tapo. Ginoo, itubod me ing kerang espiritu, at ibayo me ing lupa ning meto yato.
Espiritu mo at ibayo may inyato. Purian me ing Ginu o kaladwa ko, o Ginu akakong Diyos, indegulan mo emunano. O Ginu dingke kang lelangan, ela mabilang-bilang, mitmuya ing yato, kaningke kang lelangan. Ginubod me Espiritu mo at ibayo may inyato. Nung padlulan mo ing karelang pangisnawa, mga matela, magbaligla king alikabok ay ibatanda. Dapot, kabod dinan mo lang pangisnawa, kumabsila at ingyato pagkaluban meng bayong biye. Tubod me ing Espiritu mo at ibayo may inyato. Iligaya ning Ginu, manatili sa kapilanman, mi paligayan niya sa king sablanang lelangan, manano na sanang ingkanakong pamibule-bule, makaibiyatula kaya, uling king Ginu, tutula ko. Itubod me ing Espiritu mo at ibayo may inyato. Itubod me ing Espiritu mo at ibayo may inyato. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat sa ng Pablo, karing tao, Korinto. Alang makasabi, Jesus ginuyo, subali mo nung patnubayan ning banal ay espiritu. Ating miyayaliwang uring kalam espiritual, dapat ibatlangan king metong mong espiritu. Ating miyayaliwang paralan ng pamanyuyo, dapat metong yamu ing ginong susuyuan. Ating miyayaliwang kagiwan, dapat ing Diyos yan naman ing babiye kareti. Ing balang metong mirinan niyang katunayan, kingatsuya kaya ing espiritu, para king ikakayap ding sabla. Uling i Kristo, may ngari ang katawan ating dakaladake. Makanyan man, metong yamong katawan, bistaman dakal lang miyayaliwang dake. Makanyan mo naman, itamongan, Hudyo at Griego, alipan o timawa. May binyag tamo king metong mong katawan, king kapamilatan ning metong mong espiritu. At itamongan, minumtamo, king metong mong espiritu. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapo, ban parangalan ning maya pabalita. Hallelujah, 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 hallelujah. Itamongan, Meka Kenny o banal na espiritu, kotuan mo ding puso ring matapat keka, at palablaban mo karela, ingapi ning kekang lugod. Hallelujah, hallelujah,
Alleluia. Alleluia. Ing ginuman at tiliyak kayo At keka antimurin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Kanitang bengi, ning aldomo ring ita, mitipon lading alagad, pakakabat la ring pasbol king lugar, nung nula makatipon, uli na ning takot da ka ring Hudyo, di natanggi Jesus at tinalakadya king busal da, at nga nakarela, ing kapayapan manatili kaya kayo. Pangasabi na niti pepakit na lakarela, ring gamat na, at ing katalindikingana, mesayala ring alagad, panakit daking Ginoo. Kasi bayo nang sinabing Jesus karela, ing kapayapan, manatili kaya kayo. Nung makanano na akong tinubod ningig pa, makanyanda kayo namang tutubod. Pangasabi na niti, pengis nawanala. At nga nang sinabi, tanggapan niya yung banalaya Espiritu. Nung patawaran nyo la rin kasalanan ng ninuman, may patawaran la. Ing eyo patawaran, eya may patawaran. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Malutuya kule, ing Espiritu, kule yang daya, kule yang api, inyareng aliwang sisimba, ing babager, ang susulod ng makanining aldo, maluto. Masiglaya kasi ing maluto, matingkad, malare, malago, matikas, at makanyan la naman kanuring tanda ning ating Espiritu, ding senyas ning taong ating Espiritu, masigla, malare, matikas, matingkad. Holy Spirit yang Holy Spirit is Sister Leonie. Matingkadya luto, emo king susulod ng dress, pati king asang na, daig nepeng kadakapayasan, king luto ning kayang asang. Eya makamaluto is Sister Doris, uniform ng lek koming susulod na. Pero, maluto neman mata. Kubalo kaya bakabak no karnya ibat ang mayasok. Eya makamaluto, pero maluto neman lipstick. Ampong blush on. Fresh from tumang parlor. Kulay rin Espiritu. Sister Leone, Sister Dores, pasensya na kayo, ikong pegtripan kong eni. Malyari ka nung mayato. Malyari ka nung mapansin. Malyari ka nung mag-stand out. Kabud makasulod kang maluto. Kabud kakule kang maluto. Kabud malare ka anting maluto. Nya pinsapo at ang inganak kapabinyag. Buring mayasug. Buring mayatu. Na nung gawa na ning ima, pasulod niya kaya ing pulsera sa maluto. Di na neng tuldok king kanuan. Lipstick ka maluto. Ban, deni kanu. Ilang ayatura. Ilang apansinda. Aliwang anak. Ban, mayasug. Malyari ka nung mayatu. Mapansin. Mag-stand out ka ba? Kabud makasulod kang maluto. Kabud kakule kang maluto. Kabud malare kang anting maluto. Inya sapot ang mig t-shirt kang maluto. Agad da kang atuan happy birthday, agyang emo birthday. Agad da kang atuan happy Valentine's, agyang February 14.
Pansinan niya talaga ing makamaluto. Pansinan niya talaga ing kule maluto. Lonyo. Papansin niyo kung yan muuling at yuko king libuted center stage spotlight. Uling makamaluto ko. Nyanong ako bisang mapansin. Eko magmaluto. Lipstick ya, malan ya, blush on ya. May papaltoy ngasang mo. Eka magpayasok bakang eka magluwa. Maglipstick ka, magmalan ka itang kakule dareng. Reng luklukan, deng posti, deng bakal. Eka mayatu, eka mapansin kasi balada luklukan ka mo. Balada posti kam, balada bakal ka mo. At nganing aldong iti ning Pentecost, Yesus, burina katamo namang mayatu. Burina katamo namang mapansin. Burina katamo namang mag-stand out. Kasi nga nang sasabi keng binasa tang ebanghelyo, tanggapan niyeng banalay Espiritu. Ang tinakanong sinabi, ang tinakanong sasabihan, magmaluto kayo. Nga nawari, mag-stand out kayo. Mayatu, mapansin. Makananong mapansin. Pansinan niya ing masigla, ing masaya, ing matingkad, ing malare. Makananong mapansin, pansinan niya ing passionate, ing bigay na bigay, ing milalablab, ing life of the party. Makananong mapansin, pansinan niya ing mabiedaya, ing mabiegalo, ing mabiedisposisyon. Magmaluto kayo nga ng Jesus kaya katamong yeni nga nawari. Mapansin kayo sana. Mayatu ko sana, mag-stand out ko sana king kaya kayong sigla, saya, tingkad, lare, king kaya kayong milalablab, king kaya kayong mabiegalo, mabiedisposisyon. Ibayo me ing lupa ning meto yato nga na ning kaya katamong dalit pakibat kempong English makantaya renew the face of the earth. Ni bayo ya kano ing kaya kang lupa at yukeng kakaskas mo. Agpangking kakaskas mo, kaskasan me kanong chinchunsu. Likas papaya, kojik, ing lupa mo, mi bayo ya, mutiya, kaskasan me kanong eskinol, olay, o itang pagmasilya, ing lupa mo, mi bayo ya, kuminis siya, pumino ya, kaskasan me kanong maxipil, o diamond pil, o nung alakang salapil, planchang debaya, ing lupa mo, mi bayo ya, kasi mga luto ya king kintal ampong pali. Mi bayo ya, ing kaya kang lupa, at yuking kakaskas mo. Come, Holy Spirit, and renew the face of the earth nga na ning popular prayer ning Holy Spirit. Nga na naman ning dalit apakibat. At nga nang makibat ning Pentecoste, ban mi bayo ya, ing lupa ning metoyatu, nga na makibat ning Pentecoste, kaskasan niyang Espiritu. Pangaskasyeng Espiritu, mi bayo ya ing kaya kang lupa at yuking kaya kang pangaskas, mi bayo ya ing lupa ning metoyatu, kaskasan meng Espiritu, ing kutang makanano yang pangaskasing Espiritu. Makanano ing mangaskas Espiritu, San Pablo king kaduang pamamasa, may ngari yang beautician, may ngari yang Dr. Bello, at iyang makibat kaniting kotang agpangkang San Pablo, ing kaya katang beautician, ing santong beautician, nga nang sasabi king kaduang pamamasa, at inyang miyaya liwang kalam, ay spiritual,
ing Espiritu. At king sulat na karing taga Galacia, tinunggal-tunggala na lareti, nga na lugod, tula, kapayapan, kapibabatan, ganaka, kayapan, katapatan, kapakumbaban, pamangawat king sarili. Deti ka nung siyam, abungan ning Espiritu, ila kanuring siyam, amamyekule, ban mibayuya ing lupa ning metoyato. Kaskasan meng lugod, ganaka, kalinisan, ing sarili, ing pamilya, lareya, ing biye. Kaskasan meng kayapan, tula, kapibabatan, ing palakad king balen, lagula ring memalen. Pero nung kaskasan me kanong kabastusan, inggitan, pamipate-pate, ingbiye, maglupaya ka nung bangke, alang biye. Nga na rin king ebanghelyo ning Ginong Yesus, ding patawaran nyo kasalanan, may patawaran la. Mamatawad kayo, o yan ing ikaskasyo, sindihan nyo la, ring pitdaning pamikasala, ning pamipanasakit, may bayo ya lupa ing metoyato, maging yang masigla, maputla, nung patawaran la, ding pitdaning pamikasalat, pamipanasakit, maging yang malare, matamle, maging yang makule, yan ting bangke. Kapupusanen, ing Easter, ing Pentecost, ngeni ngaldong iti kompleto na kanuing Easter season. At nano yung pangumpleto, nano panune ing pamayo, ing pangaskas, ing makapansin, ing makayatu, ing mayayakit ay Espiritu. Sasalpantaya ko, King Diyos, amayupayang tutu, linalang king yato, at kang Yesu-Kristo nga anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning banal ay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalang ng upayang Poncio Pilato, mipaku king krus, mete at mikot-kot, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepay tas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin, magbalik kya mo naman keti, ban mo kung ka rin mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko, king banal ay Espiritu. King Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king biye alananga. Amen. Amen. Manalangin ta king Diyos, ban itugtog neke katamu at king mabilog ayato ing Espiritu ning tetagan at pamisan metong nga tamo ngening manalangin bustan mong ibayune ing lupa ning yato. Bustan meng ibayune ing lupa ning yato. Karing pisamban ang makalaganap mabilog ayato, karing komunidad ayating libong lupa, karing Kristiyanong makakalat king maliwakan ayato, itugtugme ing kekang Espiritu. Bustan mong ibayune ing lupa ning yato. King Papa at karing pamuntok daring pisamban, karing obispo at pastul, karing hanggang makayagom king kasuywaning pamanyuyo, itugtugme ing kekang Espiritu. Bustan mong ibayune ing lupa ning yato. Karing Kristiyanong mi pasakitan, pauli ning karelang kasalpantayanan, karing magduda o urong sulong alub, karing hanggang magdulap king Diyos, itugtugme ing kekang Espiritu. Bustan mong ibayune ing lupa ning yato. Karing manalipit, karing kapatadda, karing atyuking upaya, karing mayayalipan at karing malaya,
itugtog me ingke kang espiritu. Bustan mong ibayune ing lupaning iyatu yabetala naman king katamong panalangin ing kapasalamatan dari Stardust at Luz, Jaime at Adena, Kian, Francis, Elise, Sofia, Ivan, Vince, Dan, Raymond Dale, Socorro, Patricia, Lori, Irene, George at Telma, Rebecca, Ene Rosa, Linda, Ronald at Christine Marie at Armando, Rex, Michael, kambeda ding kare lang ang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ning Diyos ing kapasalamatan daring kapatid tang mag-birthday, Luella, Ronel, Danilo at Luella. Para king special intention dari Mary Manette, Nelson, Ozelito, Dick at Helen, Ella, Eleanor, Ria and family, Daryl, Christian, Marie, Danica, Camille, Angelica, Christian Lee, Robert, Jonel at Liza, Kate at Ram. Para king speedy recovery, good health at healing di among Raul, Remigio, Sister Benita, Melissa, Maricon, Ronnie, Perry, Xavier, Ethan, Rose, Milger at Antoinette, Clarita, Irene, Marita, Raniel, Clifford, Ray, Librada, Jennifer, Edith, Josephine, Emeline at Takaw, Emiliano, Luz, Rudy, Jerwin, Shintaro, Mariel, Sherry, Abelardo Jr., Arcilia, family, Basa family, Grace, at ding sabla tamong kakilalang masakit at ding sablang ating COVID kasalukuyan para king pamanantabet protection ning Banalaya Espiritu king pamilyada Ri, Ani, Antonio at Josefina, Alfredo Jr. at Amelia, Bert at Angie, Imelda at Clifford, Ray at Socorro. Ipanalangin tamo mo naman ing sarili tamong kaligtasan at ding kakatang frontliners laban king COVID. At yuli no sana king kayariana ding kaladwada ring kapadatang miyango na bie, Emmanuel, Teresita at Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merl at Olga, Mario, Arsenia, Siriaco, Rodolfo, Emiliano Nieves, Jose Trinat Perla, Benedicto Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Juliet, Leticia, Josephine, RJ, Edgardo at Martina, Remedios, Oscar, Estrella, William, Marco, Diosdado, Ian, DJ, at Richard, Jules, Agaton at Consolacion, Gloria, Oliva, Gonzalo, Marciano at Karina, Virginia at Floreno, Hermana, Francisca, Milagros, Randy, at ding sablang kaladwaking purgatorio, detang alang makaga nakakarela at ding sablang mete uli na ning pandemic, ipanalangin taking Gino. Bustan mong ibayon ing lupa ning yato. Ngeni adwan tayong sarili tamong kapagnasan. Para karing sablang deti manalangin kami o Ginoong Yesus, itubod me ingkehang Espiritu, bustan mong palablaban na kami king kayang lugod, ngeni karing sablang aldo, manggaman king alang-angga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, ban inkekatang dawon, matanggap ya, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutug. Tanggapan ni saning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning keyang lagyu, king kekatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o igpaming miglalang, tayran na kesana, king sablang katutuan, ning pengakumong Espiritu, ban ibulalag na kaya kami, ing kabilugan ng kabaldugan niting sakripisyo. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatiliya kaya kayo, At keka antimul, iyat na yoring puso yo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing ginu at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan na kang parati at numan ka rin. O yigpa, Diyos kingalananga at lubos mayupaya, kingaldong iti. Tinubod ming banalay Espiritu, karing pinili mong maging kekang anak. Kapamilataning pamakirakera, king biening bugtong mong anak, inya delame king kayang kaganapan, ing misteryoning kekeng kaligtasan, king aldong iti, pagmasusyan miya ing dakila ng umpisa, ning kekang banal ay iglesia, inyang ing banalay Espiritu pepabalo na karing sablang balayan, ing bukod mong tunay Diyos, at lelangane ibat karing dakal dang salita ring tao, ing metong nga siwala, ban mipasyag king metong nga kasalpantayanan. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ning metoyatu, kabang ding sablang koro ring anghel king banwa daralit ding kekang ligaya, makyabe kami nga langtok ng babye kapuryan kekat ngaming kakanta. Hosanna, Hosanna, kakatas kataasan. Hosanna, Hosanna, kakatas asa nuwan. King lagyuning ginuon wan yan wa. King lagyuning ginuon wan ya. Hosanna. King kakatas kata asa. Hosanna. Tunay kapin banaloyig pa, ikaing pani bataning sablang kabanalan. Uli na nita pagparalampumi, pabanalan mo sana, dening ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Iyesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, at pepasalamat yakeka. Piraso ne, at binyane karing kayang disipulo nga na tanggapan yeti, ikongan at kananye. Iting kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kingwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya kabinyaning kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan yeti, ikongan at minumko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at alang anggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran la ring kasalanan. Daptan yu iti,
bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Kami yang gaganakan ang asubli mong medye, kami yang pagmasusyan. Amen, Amen, Amen. Inyang yan igaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, darawon miyakeka, iting tinape na ning bye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan, ing pepalyarian mo kami, matang pangtalakad arapan mo ban, sumuyo keka. Papakumbabaming pagamuwa mo, kingi kami ngansang misulo-sulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato, ban miganap yaking lugod, kambening kaya kaming Papa i Francisco, ning kaya kaming Obispo i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepaynawa na, at manenayang pangasubling miye, at ding sablang mayangon na, king biye, tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria ing Birhen indunaning Diyos, kayabe ng San Jose akayang esposo, kaya beda ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaboryan, king kekaba na ning panawon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagom ning banalay Espiritu. Pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Ngani manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod kingig pa, karing ama nung tiro na kaya katamo ning Ginoo. May sambang ng lagyo datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintuan yang lu mo, ketiking yato at king banwa, mi pamintuan yang lu mo, ing kakanan min aking aldo ibiemo ke kami king aldo ngeni at ipatawad mo
ke kami ring salami ke eka anting pamamata huwad mi karing ikasala ke kami emu ke ipa isawal king tukso nunay ikabusking maro ikabus mo kami o ginuking sablang marok malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi ban king kasaw paning kaya kang pakalulu parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Hesu Kristong kaya kaming tala pangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya, manggaman king alang-angga. O ginuming Hesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, no na ing lawan mo ing kasal pantayana na ning kaya kang iglesia. Pamayapan me at bilugan agpangking kaburyan mo. Ikang mabibye at magari manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapanan ing ginuman at iliya sa kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Ipakit naming mikakametong taking kapayapan. Niyoing kordero na ning Diyos, niyoing milalako king kasalanan na ning iyatu, nuan laring mayayaus king apuna na ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat yagkas miyang amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Hoyek paming malugod, manano na sanang ing pamanganak kaya kaming tinggap, so na kaya sana king alang ang gaming pangayat bus, papanatilyan mo sana karing kaya kaming puso, ing si kanananing kaya kang espiritu, at kambilan mo sana ring kalam, apig kalob mo king kaya kang iglesia. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya kaya kayo. At kaya ka, At antimurin. bendisyonan na kayo ng Diyos, mayo pa yung tutu. Ing igpa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Ing kaya katamong misang Pentecoste, mayayari ne umen ako king kapayapa ng Kristo. Salamat, King Diyos.